Difu lamding kachelenga towar arai ke do arboretum aphan forest department a hin pen kaporeng thu kinang sot. Women Justice Forum pen difu rong supialong poster ketar. Langlokso arat towar kacheleng jiaphan kisum. Kardom Nili Karbi abirta thanbang same bilerbon kropi nonarjek tha birtang tonpen difu rang supi pen kilometer narkep an ka helu difu lamding kachelenga to war pi ara along kason sepon arboretum kijoi kelanga dim puthot forest asai kampen pareng pon thu asonte kilometer narkep ang kangalong chingthur pon thuji kedamtang 1978 aning kan hut forest department pen kason sepon mate forest west division ke paro central range angkang arlo ke do lamding ke tamatwar pialong ke do arboretum kijoi kelanga dim puthot lana pontura apranga teng kijoi kelanga dim selang pontua sonte labang so angkang along ke do atum sitame mesen warsai long ponthuji athema labang so arboretum along ahokpet ingnar aripi alom bilom atheng pipendang lok lang memia sonamung sitame dolang Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hanga hin pen kaningje ponwer Karbi Anglong isi kijoi kelanga district pamanji pusi ningje lasi labang so arboretum along puthot forest department a hin pen lana ponra pamathu pu asonte department asor dihin kapangchu ponjia phan nang bathuji Karbi Anglong Women Justice Forum Paki Miswara Songpen Preni Pai Cricket Hom Arni Pen Difu Rong Supialong ta Tarpang Thek Mate Postar Kitar Amopang Chengpon Karbi Anglong Arong Supi Difu Angkang Hotel Railway Station Bas Kapesang Adim Hai Hui Pang Thirnang Ji Pwa Kimang Pen Karbi Anglong Women Justice Forum Pen Tarpang Thek Mate Postar Kitar Mate Ki Pabonakam Klempon Railway Station along Suarlo Phan Mesen Barso Kitohem Jiklo Ejonang Bong Selam Nangji Puta Songamai Pipen Railway Side Kam Kacharia Side Phuatuma Phan Pachini Itum pusari na ko alam higala phelo ake kedamtang anikan ben anta elongba hotel ta alon do ave ladies toilet bathroom mukha ave tapen kichu adim kasaur ko bikhe kollo asila haya hotel tinalo tame bus stop railway lason se itum pini peta bon bon komlo asila hotel long tin tame ladies toilet bathroom separate bonai nangi tapen kichu hormu adim kasapa thek kolong nangi tapen al hotel tin name filter doyan nangi Preni Pai Krehini Arni Theman Ajo Porpai Kresia Porpen Langlokso Habar Kachelenga Towar Kahino Tektik Penan Parta Arikijang Kethe Parpik Penajok Towar Hino Et Hangjanglo Nonarada Tum Towar Kacheleng Jiaphan Thedunga Kisung Chetong Nang Rintilo Langlokso Sericulture Sa Hemadung Kachelenga Towar Pi Langkanglum Towar long arlong bithe la pen thengpi thengprang hai hui towar bithe ki bap ho bajok kachelenga phan rat atum penang kasik sak chichak nanglo la pen paklang so alang ralong ke dona kalwat sitame none phong lang pon plin lo ke the dunga towar ka hino era jok rat atum pen kaselang pon jia phan anta warsai katora do koklo arbe ke janga phong tin langlok so rat akeng pen towar kidam ke bang jia phan anta penang ana kisuk chichak pon nang rintilo pusi rat atum pen lamthe pachini pon Non malam so por phan dihina pharman birtamo inton pon iksinang MS Difu Medical Hall, all kinds of medicines are available here. Chamber Dr. Nishant Agarwal, MBBS MD Pediatrics GM/CH, Child Specialist. Doctor visiting time at 5 p.m. to 8 p.m. every Monday to Friday. MS Difu Medical Hall, MG Road, Desert Complex, Difu, Karbi Anglong. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited.
Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor Irish Complex near IDBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihinamo pipothot birtalang wang thulo. Difu lamding kacheleng atowar PRI kido Hojaipur Water Supply Scheme pen rada tum non pu anta ingthirjir alang junlong lelang posikat new sapherange pen birta nangpali. Difu PHE Rural Division pen Hojaipur arata phan ingthirjir kijun alang ki pijia phan pura PHE hem kimrang ponlo bonta kimrang eta fisitame pini arni anta lang ingthirjir pen kijun alang pipon thekthi hangjang loputa birta long labang so dimalong langdam et pulote PHE asai kampen kijun alang ki pijia phan thangta kasiksa awe kedam kewang lapen mirihing anta joyki sitame rata phan lang ki pijia phan thangnat asai ta dengpon pe anparta Chokidar anta Dodesia hem pamorim sangansi dohang janglo. Bukodan subdivision angkang Sukhanjan lapen Lukhijan kacheleng CC block atowar kasalam patang tedet pusi rongasor contractor apan jongsi akoy pidam. Nonili kiduke Bukodan subdivision angkang Kuisnong Borjan constituency Sukhanjan pen Lukhian kita matawar take angbong chiti malong lo labang so atawar kidam tang aningkan pen inut contractor aphan labang so inter block labang so atawar ka salami phana hukum pilo stami alangli ki claim lo bon stami alangli pini labang so kam ki claim chepatang te dal sani ni tum theklong pini ni tum dana hungri ma theklong nang lo nang tum phanon paklang lo yo camera person pen adok alangli tum paklang lo ladak prai kilometer hinian baksi labang sotuar claim cholo lapen non kilometer sian bakel lang tum labang sotuar tame claim kidet lapen ington ko lason hi thailo asi lapuson akam amithang asai ga chepatang te a contractor lapuson mane kupilo la rat atum labang so tuar kitang te da jok non ke kedam ki bang tame ka siksak do ko lo asi lapuson amithang asai claim pa memi mane lason chepatang te da abang phu tung phan ke dak ke du ara tung phanil tung phan than si ni tung humri pen lang lo jalang tu ki pu bangala song ke chok che la si la bang so tuar ajada bidi pen stame ke claim che patang bek nai pusi ni tung phan dun kojan pen ni anon terang kat news Pinia berta bang kilap masih kang ton poniklo laing bang tekat news channel domi thakme kurwang tu